amaze imyaka 8 avutse. Yosuwa yimye amaze imyaka 8 avutse. Amara imyaka 31 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Yedida mwene Adaya w'ibosikati. Ariko we akora ibishimye imbere y'Uwiteka, agendana ingeso nziza za sekuru Dawidi zose, ntiyakebakeba. Amen. Komeza gatatu ugeze kuri kane. Kandi umwami Yosiya amaze imyaka 18 avutse, atuma umwanditsi w'Ishafani mwene Asaliya mwene Meshulamu mu nzu y'Uwiteka ati, zamuka usange Hilukiya umutambyi mukuru, umubwire abare ifeza zizanwa mu nzu y'Uwiteka, izo abarinzi b'urugi basonzoranije mu bantu, bazihe abategeka umurimo wo mu nzu y'Uwiteka, kugira ngo zihembwe abakozi bo muri iyo nzu y'Uwiteka, basane aho isenyutse, nk'ababaji n'abubatsi n'abubakisha amabuye, kandi izindi bazigure ibintu n'amabuye, ibiti n'amabuye abajwe zo gusana inzu. Ariko izo feza babahaye ntibagombaga kuzibamurikisha, kuko bakoraga ari abiringiwe. Amen. Soma 8. Bukeye Hilukiya umutambyi mukuru abwira Shafani umwanditsi ati, ntoye igitabo cy'amategeko mu nzu y'Uwiteka. Hilukiya aherako agiha Shafani umwanditsi, aragisoma. Hanyuma umwanditsi Shafani asubira ibwami, atekereza umwami uko byagenze ati, abagaragu bawe basutse mu masaho ifeza zabonetse mu nzu y'Uwiteka, baziha abakoresha imirimo yo mu nzu y'Uwiteka. Shafani umutambyi arongera abwira umwami ati, kandi Hilukiya umutambyi ampaye igitabo. Nuko Shafani agisomera imbere y'umwami. Umwami amaze kumva ayo magambo yo muri icyo gitabo cy'amategeko, ashishimura imyambaro ye. Umwami aherako ategeka Hilukiya umutambyi na Ahikimu mwene Shafani na Akibori mwene Mikaya na Shafani umwanditsi na Asiya umugaragu w'umwami ati, nimugende mumbarize Uwiteka je n'abantu n'abayuda bose iby'amagambo yo muri iki gitabo cyabonetse mu nzu y'Uwiteka, kuko uburakari bw'Uwiteka budukongerejwe ari bwinshi kubw'abasogokuruza batumviye amagambo yo muri iki gitabo, ntibakore ibyo twandikiwe byose. Amen. Nakiri ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Tugiye kuganira no magambo mu mwanya muto. Tunataka tuzungumze habari hii kwa muda mchache. Chache wa ibada ya jioni. Sema amen. Amen. Shaka kuvuga hejuru yo gutora igitabo. Nataka kuzungumza kuhusu kuchukua kitumzie faida ya kitabu. Gitabo cha Torati. Umuzingo wa Biblia neno la Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Dusomye amagambo y'umwami Yosiya. Tunasoma habari ya mfalme Yosiya yari umuhungu umwuzukuru wa Daudi. Yeye alikuwa mjukuu wa Daudi. Yosiya rero aza kwima ingoma mugihe yarakuye abandi bami bari barataye Imana. Alitawala kwa wakati ambao yeye alikuwa anatoa wafalme ambao walikuwa wamemtoa Mungu kwa taifa lao. Kandi Yosiya yimye afite imyaka 8. Yosiya alitawala akiwa na miaka 8. Ageze imyaka 16, alipofikisha miaka 16,
abona ibintu bimeze nabi, akaona mambo yanaendelea kwa mabaya, asanga urusengero rwarasenyutse, akapata kanisa imebomolewa, asanga ibibazo zarabaye, akapata shida imo ndani. noneho Yosuwa w'imyaka 16 Alafu Yosua wa umri wa miaka 16 ari umwami, yeye akiwa ni mfalme, asanga ibintu byose byaravangitiranyije, akapata mambo yameingiana sambamba. atangira rero gupanga ibintu neza. Sasa akaamua kupanga mambo vizuri. Asanga abantu babeshejweho n'amagambo y'abantu, Yeye aligundua watu wanaishi kwa maneno ya watu, asanga abantu babayeho gusa mu buryo batazi, akagundua watu wanaishi kwa namna hawaelewi, asanga abatanzi n'abandi bantu bose bararesha ni kimwe, akagundua makuhani na wengine wote ni sambamba, asanga mu ikanisa nta faranga zikibayo, akagundua kanisani pesa hazimo tena, asanga ikanisa ryabaye musaka, akapata kanisa imekuwa ukiwa. hanyuma rero afata umugambi wo gusana. Kwa hiyo akaunga sheria wala njama ya atangiye umugambi wo gusana, alipokuwa na kauli ya kujenga, ahera mu nzu y'Imana. akaanzia nyumbani mwa Mungu. Bavandimwe, gusana iyi si, Wapendwa, kwa kujenga ulimwengu huu, gutunganya iyi si, kufanya vizuri ulimwengu huu ya Mungu, iyo duhera mu nzu y'Imana, kutakasa kanisa, gutunganya mu mitima, kutakasa mioyoni, gutunganya ikanisa, kutakasa kanisa, ibindi byose biza bitungana hanze. mengineyo nje yanasalia yakiwa sambamba. Sema amen. Amen. Moteri w'ibintu byose, Kiini cha mambo yote, muyobozi w'ibintu byose kiongozi wa mambo yote ni kanisa, ni kanisa, ni mitima. ni roho. Aravuga ngo nubwo abantu babayeho gutya, Kasema ingawa watu wanaishi hivi, babaye muri ubu buryo, wanaishi maisha haya, ariko ubwo tugiye gusana, kwa sababu tunataka kujenga, tugiye gusana Yudeya, ambayo tunataka kujenga yari Yudaya. umwami w'Abayuda, Yeye alikuwa ni mfalme wa Yuda, kuko abanyisirayeli bigabuyemo kabiri. kwa sababu taifa la Israeli limejigawa mara mbili. Abari muri Este, mu burasirazuba watu ambao walikuwa masharikini babaye abanyisirayeli, walikuwa wana wa Israeli, abari mu majepfo wale ambao walikuwa magharibi Abayuda, walikuwa Wayahudi. nibo babo bari bafite ibibazo, Hao ndio walikuwa hivyo, kandi bari bagira Imana, bubaha Imana. na walikuwa na Mungu, walikuwa wakimheshimu Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Afata abantu, Akachukua watu, ahamagara umutamzi, akaita kuhani, ahamagara umutamzi Hilukiya, alimwita kuhani Hilkia, aramubwira ngo Hilukiya, akamwambia Hilkia, tugiye gusana urusengero no duhera, tunataka kujenga kanisa. none fata abatamzi musubire mu rusengero. Kwa hiyo chukua kuhani zingine warudi kanisani, Niyo wari umutamzi mukuru, kwa sababu yeye ndiye alikuwa kuhani mkuu. ambia musubire mu ikanisa, Ambia rudi kanisani, mwebwe nimuje mu ikanisa. nyinyi enendeni kanisani. Hanyuma Kwa hiyo ndategeka abantu bose bazana amafaranga mu ikanisa, nitaamurisha watu wote walete pesa kanisani, hanyuma muhere mu ikanisa gusa, na alafu mtaanzia kanisani mkijenga. abantu baje mu ikanisa. Watu warudi kanisani. Dufite ibibazo z'ubu nyine, Tuna shida kwa sasa, yuko abatware n'abami b'ubu nyine watawala na wafalme wa kisasa ko baradukura mu ikanisa. wao wanatuondoa kanisani. Umugisha Abayuda bari bafite Baraka Wayahudi walikuwa nayo ni Yosuwa, iwe yaza basubiza mu ikanisa. ni mfalme Yoshua, sababu alikuwa akirejesha Akaga kanisani. dufite nuko turiko dusohoka, Na shida tunayo ni jinsi gani tugasohoka mu ikanisa, tunatoka kanisani, ariko ababinjira mu ikanisa lakini wale ambao wanaingia kanisani baba bakiza ibyago n'amakuba, wao wanapona hasara na shida, baba bakiza ibibazo byose, wanapona shida zote, kuko muri Kristo ni umutabazi, kwa sababu ndani ya Kristo muri Kristo ni ubutabazi. ndani ya Kristo. Hanyuma Yosia ahita ashyira Hilukiya, akamchukua Hilkia amusubiza mu ikanisa. akamrudisha kanisani. Ngo bari abatanzi bizerwa, Walikuwa ni makuhani ambao nubwo wanaaminika, abantu bari barahangutse, ingalau watu walikuwa wamepotoka, ariko ngo abatanzi ngo bari bizewe cyane, lakini makuhani hao walikuwa bari abagabo babizerwa. kwa sababu wao walikuwa waaminifu. Hilukiya afata sekreteri we, Hilkia alichukua mwandishi afata n'abatanzi barinjira mu rusengero. na akachukua makuhani wakaingia kanisani.
na Tresha na mchungaji na ngo barabizerwa, walikuwa waaminifu, barabizerwa batazabiba habe walikuwa waaminifu, hawakuwa wezi hata kidogo. Sema amen. Amen. Ngafata amafaranga yose, akachukua pesa zote araboherereza, akawapea, arababwira ngo nimusane, akawaambia jengeni. ngo batangira gusana urusengero, Wakaanza kujenga kanisa. batangiye gusana urusengero, Walipoanza kujenga, ngo babasana, walipojenga bagira gutya batora igitabo, alafu wakaogota kitabu, batora igitabo, wakapata kitabu. umutambyi ngo atore igitabo, Kuhani kete akampea ishi Shafani. Shafani yari sekretari wa Shafani alikuwa mwandishi wao. aramubwira ngo yirukanga uje gusomera umwami twatoye igitabo cy'amategeko cyari cyaratakaye, abantu bari bagisenga, nta bibiliya bagiraga, nta mategeko bari bagifite, umuzingo wari waratakaye, kandi utakarira mu rusengero, utakarira hera bari bagisenga. Alimwambia achukue kitabu hiki cha Torati uende ukamsomee mfalme, kwa sababu taifa hilo wakati huo walikuwa wamepoteza kitabu na hawakuwa wanakusanyika kanisani, na kitabu hicho kilikuwa kinapatikana kanisani. Aliruka baza kugisomera, akachukua kitabu hicho akamsomea mfalme. bagisomera Yosia, wakamsomea Yosia, umunyangeso nziza, mtu wa tabia nzuri. bivuga ngo Mungu yari umunyangeso nziza. Biblia inasema ya kwamba kijana huo alikuwa mtu wa tabia nzuri. Mwakamasa na sekuruza Daudi, yeye alikuwa anafanana sambamba na babu yake Daudi. atambuka gusa na sekuru, asa na sekuruza, Akapita kufanana na babaye, kupita kufanana na babu wake, bali akafanana na babu mkubwa wake. amen amen Amen. baramusomera, Wakamsomea kitabu, bamusomera igitabo cy'amategeko, wakamsomea Torati. bamusomera igitabo cy'amategeko, Walipomsomea kitabu hicho, basisimura imyenda ye, akavua vazi lake, ngo bamusomera ibitandukanye n'ibyo bari bafite, wakamsomea mambo tofauti na yale walikuwa ubuzima bari barimo butandukanye n'ubwanditse mu gitabo, maisha tofauti na yale ambayo alikuwa akiandika kwa Torati. baratanga, Akashangaa, agira ubwoba, akaona hofu, asisimura imyenda ye, akavua mavazi yake, aravuga ngo akasema ya kwamba iki gitabo kitabu hiki sincyumvishije neza, sijakielewa vizuri. ngo hakaba umuhanuzikazi, Kukawa na nabii mmoja, hariya umuhanuzikazi utari warahangutse nawe, na kulikuwa nabii ambaye alikuwa bado hajapotoka. umugore utari warahangutse icyo gihe, Alikuwa ni mama ambaye hajapotoka wakati huo. akerekwa, Alikuwa akifunuliwa, wari azi kwerekwa. alikuwa anajua jinsi ya kufunuliwa. Noneho Yesu aravuga ngo nimwiruke Yosi akasema, kimbieni muje kubaza wa muhanuzikazi, mumuulize nabii, mumubaze ibi bintu, mumuulize mambo haya, asenge abazimana, aombe, amuulize Mungu, ko dufite ubuzima butandukanye n'igitabo, kwa kuwa tuna maisha tofauti na maisha ko ya dufite kitabu. porogaramu zitandukanye n'igitabo, Tuna mpangilio tofauti na mpangilio ambao kwa none kitabu. turakora iki? Je, tutafanyaje? Ni ikihe turi bukore? Ni jambo gani ambalo Ni tutalifanya? ikihe turi bukurikize? Ni jambo gani ambalo tutalifuata? Igitabo cyari cyaratakaye, Torati ilikuwa imepotea ntibayobogwe n'igitabo, na hakuwa naongozwa na Torati hii, ntibabeshwaho n'igitabo, hakuwa naishi kwa ajili ya maneno haya. habaho kivi yaho, Wakaishi maisha ya kivyao, babukwao, wakaishi kivyao, habaho nk'abantu, wakaishi kama wanadamu, habaho logike, wakaishi kwa elimu zao, babaho donc kameme, waliishi wakichunguza jambo lolote, babaho muri realite, wakaishi kwa mambo ya azirikaji, babaho mu gushyira mu gaciro, waliishi kwa mambo ya kupima maneno, babaho muri mu buryo bwa siyanse. Yesu wakaishi kwa namna ya kisiasa, bakavuga ngo tugomba gukora ikintu mu gaciro kameme, wakasema tutaishi ni lazima tufanye mambo.
ngo muza mureba logike kameme vizuri mchunguze na mpime maji na bunga kameme bana babaho gutyo wakaishi maisha bararindagira baba muri isi wao wakaenda kwa maisha haya bariruka ngo babaza umuhanuzikazi wakamuuliza nabii baramubwira ngo twaje kasema tulija uwazima muulize Mungu habaye gucanganyikirwa k'umwana kwa sababu mfalme ni kama amechanganyikiwa yacanganyikishijwe n'ibintu byabaye amechanganyikishwa na mambo ambayo yametokea none tubwira amakuru kwa hiyo tuambie habari amaze umuhanuzikazi utari warahangutse araseka alafu nabii huyo ambaye hajapotoka aliomba amaze arerekwa alafu akafunuliwa ngo yewe alipoonyeshwa yamavuga ibiri mu gitabo zose akasema maneno ambayo yako sambamba na avuga ibiri mu gitabo zose yale ambayo yalikuwa ndani ya Torati ngo baratangara wakashangaa baravuga ngo ni gute umenya ibiri mu gitabo batakigusomera je namna gani unajua mambo ambayo yako ndani ya Torati na bado hawajakusomea aramubwira ngo isoni z'Imana ishaka akasema haya ndiyo mapenzi ya Mungu isoni z'Imana ishaka haya ndiyo Mungu anapendelea ko bigomba kuba mu bayuda ili yaende kwa taifa la Wayuda bahita biruka basanga umwana wakakimbia wakamkuta mfalme ngo basike ku mwana walipofika kwa mfalme baramubwira ngo umuhanuzikazi akamwambia nabii yama yuzuzanya n'igitabo yeye alikamilisha na mambo ambayo tubwiye izi gitabo alituambia mambo sambamba na ya Torati none ibi bintu biremewe kwa hiyo mambo haya yanakubalika tuve muri donke na kameme tuve mu by'abantu tutoke kwa maneno ya kubahatisha na kutokuwa dutore igitabo tuchukue Torati sema amen amen bwira mugenzi wangu tore igitabo mwambie mwenzio chukua kitabu tore igitabo chukua Biblia sema amen amen sema amina amen ubuzima butarimo igitabo maisha bila kitabu Biblia ni ubuzima bw'umwijima ni maisha ya giza ubuzima butayobowe n'amategeko yo mu ijuru maisha ambayo haiongozwi na maisha ya mbinguni iyo si isi Imana yaremye hiyo si ulimwengu ambayo Mungu ameiumba kitaremwe n'Imana kizaranduka jambo lolote halijaumbwa na Mungu na litangoka igihe gito cyane kunasalia muda kitambo hasigaye gito cyane muda mdogo tu imitoto miti midogo iwacu tuyabaye ruguru asirukiye no mu mujyi miba ambayo bado ni mdogo izi misugi bimeze mu murima ni miti ya miba ambayo imemea kwa shamba hasigaye igihe gito nyiri umurima asabirandure abikure mu murima unasalia muda mchache ambayo mwenye shamba ataja na ngowe kuko atigeze abitera kwa sababu yeye hajapanda miba hiyo azasigaza izo yateye yeye atabakisha yale ambayo kandi izo amepanda yateye ni igitabo yego na yale ambayo ameyapanda ni kitabu Imana ibwira Mose Mungu akamwambia Musa iramubwira ngo ngwino usange ku musozi Sinayi akamwambia njoo nikuite kwa ngwino usange ku musozi Sinayi nipate kwa mlima Sinai mbabwire icyo mugomba gukora ili niwaambie ambalo mtalitenda ngwino kugira ngo nyobore buriya bwoko njoni ili niongoze taifa hilo aramwandikira amategeko akawaandikia amwereza amategeko nshinga akampea amri amwereza akampea katiba aramubwira ngo beyasire abanyesiraheli akamwambia somee taifa la Israeli babwire ngo mukurikize mwambia fuatilia katiba hii nzaba ndi kumwe nawe kwa kuwa nitakuwa pamoja na nzaba mayoboye nitawaongoza kuyoborwa n'Imana kuongozwa na Mungu ni ukugira katiba yo mu ijuru ni kuwa na katiba ya mbinguni iki gihugu kiyobowe na katiba nchi hii inaongozwa n'itegeko nshinga nta gihugu cyobaho kidafite amategeko hakuna nchi ambayo inakuwa bila ubuzima bwobaho budafite amategeko hakuna maisha bila masharti amategeko agutegetse na katiba ambayo inakuongoza wewe aho ava mahali inatoka uwo niwe mwami wawe huo ndio mfalme wako yes sema amen amen sema amen amen sema amen haleluya haleluya amen aho
amwesa amategeko, akampea katiba, aramubwira ngo akira umuzingo. akamwambia chukua amri hizi. Ibitabo bitanu Ni vitabu 5 ya Musa. Biblia nikizizita abateologi. Vivyo hivyo Biblia inaita vitabu hivi. Arabizana biyobora Israeli, Akaleta na kaongoza wana wa Israeli, biyobora Israeli. ikaongoza taifa la Israeli. Sema amen, Amen. sema amen, Amen. haleluya. Hallelujah. Imana igumiza kubahoza amategeko, Mungu akaendelea kiwapa na sheria, igumiza kubahoza ubuhanuzi, ikawapea unabii, ibiruzura biba umuzingo. yakajaa yakawa kitabu Torati. Uwo muzingo bawushyira mu ikanisa, Torati hilo wakaliweka kanisani uyobore ubwoko bwa Israeli. ili uweze kuongoza taifa la Israeli. Israeli igeraho itegereza Mesiya. Israeli ikafika na muda wa kusubiri mezani. Mesiya bari bategereje, Mesia ambaye walikuwa kisubiri yari uwo kuza ngo akoreshe igitabo umuzingo. alikuwa ili aje atumie Bari Torati. bafite umuzingo wari warashyizwe mu ikanisa Walikuwa na Torati ambao walikuwa waweka kanisani kugira ngo uzasomerwe abanyesiraheli, ili waisome taifa la Israeli, bari bawusomera abaheburayo, ili waisomee Waebrania, ayisomera abayuda, ili wasomee Wayahudi, kugira barusheho gukomeza kubana n'Imana. ili wazidishe kukaa pamoja na Mungu. Yesu araza, Yesu akaja, aza mu buryo batari bamwiteguye. akaja kwa namna hawakuwa. Mesiya araza turabimenye, Mesia akaja na hawakujua. yinjire mu rusengero, Alipoingia hekaluni, baratambuka afata umuzingo w'igitabo, akachukua Torati, arawubasomera, akawasomea, baratangara. wakashangaa. Ninde muntu ufashe umuzingo w'igitabo? Nani akachukua Torati? Haleluya! Haleluya! Yesu arasoma, Yesu akasoma Torati, asoma Yesaya 61, akasoma Yesaya aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ndiho, Kasema roho wa Bwana yu juu yangu, umwuka w'Uwiteka ndiho, roho wa Bwana yu juu yangu, kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, ili niwahubiri maskini injili nzuri, kugira ngo mbohore ababoshwe, ili nifungue ambao wamefungwa, kugira ngo nkize imitima ishenjaguritse, ili niponye mioyo ambayo ina jeraha, kugira ngo mbashe kugirira neza abari mu kaga. ili niweze kufungua wale ambao wako kifungoni. Ngo baratangara bose. Wakashangaa wote. Yesu arangije gusoma, Alipomaliza kusoma Yesu baravuga ngo uriya ni mwene nde wawe Gerera. akasema, je, yule ni mwana wa nani ambaye Yesu yari amaze gusoma umuzingo, Yesu alikuwa amemaliza kusoma Torati. umuzingo igitabo, Torati, kitabu cha Torati, uburyo agomba kugenda, jinsi gani atatembelea, uburyo agomba gukora mu Bayuda. jinsi gani atatenda kwa Wayahudi. Icyerekezo ni umuzingo, Mwelekeo ni Torati, icyerekezo ni igitabo. mwelekeo ni Biblia. Yesu akurikiza igitabo, Yesu anafuatilia Biblia. nicyo gituma yabwiye Yohana, Ndio maana ilisababisha mwambie Yohana amusanze kuri Yorodani. alipomkuta kwa Yordani, Yohana aramumenya, Yohana akamtambua, aramumenya, abona ko ari Yesu Kristo umwana akaona ya w'Imana. kwamba ni Yesu mwana wa Mungu, Uyu nuvuye mu ijuru, huyu ametoka mbinguni. yanga kumubatiza, Akakataa kumbatiza, aravuga ngo ahubwo niwe mubatiza. akamwambia ni heri mimi unibatize. Aramubwira ngo nasomye umuzingo, Akasema na nimesoma Torati, narasomye igitabo, nimesoma kitabu, nabonye igitabo, nimepata kitabu, nageze ku gitabo, nilifika kwa kitabu, ndagendana igitabo. ninatembea na kitabu. Ni ngombwa ngo nuzuze ivyanu, Ni lazima niyakamilishe yaliyotabiriwa, ni ngombwa ngo nuzuze ivyanuwe. ni lazima niyakamilishe yaliyotabiriwa. Yesu, Yohana ngo yumve afite igitabo, aramubatiza. Yohana alipogundua kwamba mtu huyo ana Torati akambatiza. Yesu arabatizwa, umwana w'Imana utarigeze akora icyaha, Mwana wa Mungu bila kutenda dhambi alikubali kubera impamvu z'igitabo. kwa sababu ya kitabu. Bavandimwe bene data, Wapendwa ndugu, icyatumye ibintu vyaducatse, iliyosababisha mambo ya tuchange, turi mu bintu vy'abantu, inayosababisha tukae ndani ya bituma wawukora ibiri muri logike, inayosababisha utende mambo ambayo bituma wawukora ibiri realite bitari verite, inayosababisha utende mambo ambayo yanadhihirika kuliko bituma wawukora ivyo utazi aho bitu, inayosababisha utende mambo hujui mahali inatokea. nuko wataye igitabo. Ni kwa sababu umetopa. Kora igitabo, Chukua kitabu, soma igitabo, soma kitabu, gendera ku gitabo. tembea na kitabu. Abafite igitabo Wale ambao wana kitabu bazagera mu bwami bwo mu ijuru. wataingia kwa ufalme wa mbingu. Igitabo niyo nzira, Biblia ndiyo njia pekee. igitabo nirwo rugendo. Kitabu ndiyo safara. Ufite
kitabu, ufite igitabo. yule ambaye ana kitabu. Mukristo ngo yibagiwe umuzingo w'igitabo. Mkristo alisahau torati yake, amazarayo, alafu arakutika, akapata shida, ahura n'abajambazi, akakutanana na wajambazi, arayoba, baramukubita, wakampiga sana, arayobagurika, akapotea njia. ngo arebe igitabo, alipoangalia kitabu, arebe mu ifumba, alipoangalia kwa mfuko, ngo arahebura, akakosa, asanga yakibaga gitaye aho yasinziriye. akakumbuka mahali ambapo amekisaulika. Bene data wabataye igitabo, Wandugu ambao wamepoteza kitabu, wabataye igitabo, inawezekana ulipoteza kitabu, wabataye igitabo, inawezekana umepoteza Biblia. subira mu kanisa niyo kiba, Rudi kanisani, ndio mahali. subira mu ihema niyo kiba, Rudilia kwa hema, subira mu ihema niyo kiba, rudi kanisani, ndio mahali. subira utore igitabo, Chukua tena Biblia, subira wumve Bibiliya. sikia tena Biblia. Uri mu Rwanda tuvuga ubutumwa bwiza, Nakataa kusikia injili njema, tumva amagambo ari hanze. nasikia habari njema. Uri mu Rwanda tuvuga ubutumwa bwiza, Nakataa kusikia habari njema, akameme na za donke, nasikia kweli na igihe unajipa. kiraje Lakini wakati unaja kirasohoye, na inakamilika, abasenga data ambao baba wote mukuri no mu mwuka, roho na kweli, haleluya, haleluya, bagiye kuzabana nawe iteka. wataishi naye milele. Abadafite igitabo Wale ambao wana kitabu, barayose, wao watapotea njia, barayose wamepotea njia kubera ko nta gitabo. kwa sababu hawana Biblia. Bwira mugenzi wangu tora igitabo, Mwambie mwenzio, chukua Biblia, genda n'igitabo, tembea na Biblia, soma igitabo, soma Biblia, soma igitabo, soma neno, soma Bibiliya. Aba ni abakisasa, soma Bibiliya, Soma Biblia, neno la Mungu. Soma Biblia upate kuelewa. yego, Soma Biblia, vitabu vyote 66 upate kuelewa. Soma Biblia, soma. Sema Bibiliya, amen. soma Bibiliya, Soma Biblia, soma Bibiliya. someni Biblia, Ibitari muri iki gitabo, yale ambayo iko ndani ya kitabu hiki, ibitari muri aya mategeko, yale ambayo yako kwa torati, tuyepfuse na hayo, yareke yatandukane nayo, tuyepfuse na hayo, tandukana nivyo, nayo kukuyobya. kwa sababu ni ya kukupoteza njia. Bibiliya Biblia ni ishusho y'Imana, ni sura ya Mungu. Bibiliya Biblia ni Imana, ni Mungu. Bibiliya Biblia ni ijuru, ni mbingu. Bibiliya Biblia ni ubuzima. ni maisha. Sema amen. 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 Bibiliya Biblia ni ukuyoborwa n'Imana yonyine. ni kuongozwa na Mungu pekee, Kuyoborwa n'Imana si nko kuyoborwa n'umuntu. na kuongozwa na Mungu si kama vile kuongozwa na mwanadamu. Kuyoborwa n'Imana si nko kuyoborwa n'umuryango. Kuongozwa na Mungu si kama vile kuongozwa na familia. Kuyoborwa n'Imana si nko kuyoborwa n'uvuye kwiga kuri kaminuza ye Harvard. Kuongozwa na Mungu si kama kuongozwa na yule mtu ambaye ametoka kwa chuo cha juu Harvard University. Kuyoborwa n'Imana si nko kuyoborwa n'ufite ifaranga ngo ni boss. Kuongozwa na Mungu si kama kuongozwa na mtajiri. Kuyoborwa n'Imana, Kuongozwa na Mungu, kuyoborwa n'igitabo. kuongozwa na Biblia. Tora igitabo, Chukua Biblia, mutora igitabo. chukueni kitabu Biblia. Ndashima Imana ko igitabo cyabonetse. Nashukuru Mungu kwa sababu kitabu imepatikana. Iyo dusanga igitabo cyarabuze, Tungepata kitabu imekosekana, tuba twarabuze natwe. nasi tungekuwa tumekosekana. Nawe Imana imarihebu. Mimi ningekuwa